Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Ki pad riungait Muslim ki badan hakeleng ki benta jongka Karnataka ki lapan long da kajing duai bakerpang haki mos jongki na kabenta ki sipai jonggari India bakin job hagani kajing yakun Persia ya ke Pakistan. Lapan long ya kani kajing duai hadian baka sorkar ke lapan mi da ka hukum ba baro ki mos ki daiban bu jing duai na kabenta ki sipai. Ka sorkar ke lapan mi ya kani ka hukum leng ba kajing betha jong Minister of Waqf, Housing and Minority BZ Zamir Ahmad Khan balai ya simenta lang yala diru ha Juma Namaz ha ka mos ke badan ha Sheshadripuram ha Bengaluru. Habakran syakilat patay kubor uni menteri sorkar badai na kaniam Muslim. Ulayay ban biang ya ka jingkran jong kabakam menswa. Da kabaong ba ukloy ban long yala di kumu suicide bomber lani Rio Kendo. Ban pen patay bom ha Pakistan. Lada kari India ka ailat ya ban lek kumta. Uzamir ulaong bakum kani ka jingduay kerpang on penlong ru ha barok kawai kari India. Namarba labatay ya kinong yalam niam bakin lek kumta. Ulaya tu baula betha ya ka sorkar ban penmi da ka hukum namar babaro kiniam laki degi Hindu neki Kristan. Kila dep ban pelong jing duai kerpang na ka bentak sipai bat ki Muslim ru ki dei ban lek kumju.